Od skromnih početaka do uspješne porodične firme Zorica i Aleksandar Ivanović već 15 godina grade posao u hortikulturi. Ljubav prema biljkama i želja da stvore nešto svoje bili su prvi koraci ove poslovne priče. Ja i suprug iz velike ljubavi prema biljkama i zelenilu, ali i željom da gradimo nešto svoje, smo se odlučili na taj korak. Krenuli smo od skromnih početaka sa osnovnim dijelom opreme i nekako smo to, da kažem, doveli do jednog velikog savršenstva i jedne velike porodične kompanije. U posao je od malih nogu uključen i Aleksandar. Ono što je nekada bilo pomoć roditeljima na terenu, danas je njegovo profesionalno opredjeljenje i nastavak porodičnog biznisa. Ono što je po meni glavna poruka cijele ove priče jeste da neka ideja koja je nastala kao rezultat truda i godina rada mojih roditelja je danas došla u situaciju da oni svojim trudom mogu nešto meni, tako da kažem, ostave, odnosno da prenesu na mene. I ja se zaista nadam da ću kroz nekoliko godina, također naravno upornošću i trudom, da budem u prilici da i ja nešto ostavim nekim budućim generacijama. Podrška institucija omogućila im je da dodatno unaprijede poslovanje i nabavke nove opreme, ali kažu da je najveća snaga i dalje porodica. Njihova poruka budućim preduzetnicima je da ne odustaju od svojih ideja, jer se uz rad, istrajnost i podršku najbližih može izgraditi uspješna priča. Porodica Ivanović svojim radom svakodnevno doprinosi zelenijem izgledu Podgorice.